Dobra lopta, to je poen za 21. maj. Dvadeset. Ko osvoji sledeći poen pobednik? A zatim neka se Pionir pripremi jer... Čestitamo ekipama SRK Pioniri 21. maj na lepoj utakmici. 6-4 vodi Crvena zvezda. Bravo za Resnik. Da znamo koliki je rezultat Danice. Pratimo rezultat, ne? Pratimo, ali ne znamo koliki. Pratimo, ne. Još jedan poen za Crvenu zvezdu. 19. Da nije 15. Nije. 19-14, moja greška. Dobro je, Goran, nemoj mene. Još jedan poen za Bavanić. Još jedan poen za Crvenu zvezdu. 21-18. To je to. Bravo za Crvenu zvezdu. Tijana, kakav je rezultat? Marko Podraščanin, Aleksandar Aleksa Vrđević, Neven Majstorović, Nikola Rosić, Dejan Radić. Molio se jedan veliki aplauz naravno i za selektora Igora Kolakovića, drugog trenera ekipe Strahinju Kozića.